Ingabo z'u Rwanda mu ijoro ryakeye zarashe abanyekongo babiri nyuma y'uko zibahagaritse bagerageza kwinjira mu Rwanda ku ngufu bakabyanga. Ku rundi ruhande isasu rikomeje kuvuza ubuhuha hagati y'umutwe wa M23 na FARDC. Imirwano kuri uyu wa gatandatu yakomeje hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'umunsi w'ejo nawo wari waranzwe n'intambara ikomeye ndetse no kurasana gukomeye hagati y'impande zombi. Ku rundi ruhande Mai Mai ya Kutumba yinjijwe mu mirwano ndetse no mu ntambara ikaze ya FARDC n'umutwe wa M23. Aya ni amakuru mashyashya ngiye kuba nkugezaho gatanu kuri gatanu. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru ivuga ko igisirikare cy'u Rwanda cyarashe abanyekongo babiri aho bageragezaga kwinjira mu Rwanda ku ngufu. Ingabo z'u Rwanda mu ijoro ryakeye zarashe abanyekongo babiri nyuma y'uko zibahagaritse bagerageza kwinjira mu Rwanda ku ngufu bakabyanga. Ibi byabaye ahagana saa 2:15 z'ijoro ryakeye, bibera ku mupaka wa Kabuhanga mu mudugudu wa Kambonyi mu kagari ka Rusura mu murenge wa Busasamana w'akarere ka Rubavu. Raporo yasohotse yavuze ko ibi bijya gutangira bari abanyekongo binjiye ku butaka bw'u Rwanda baciye mu nzira itemewe. Ubwo bari bageze nko mu birometero 3 ku ruhande rw'u Rwanda, abasirikare bo muri batayo 63 y'ingabo z'u Rwanda babasabye guhagarara barabyanga, biba ngombwa ko babarasaho. Abarashwe harimo uwitwa Kabange Nepo w'imyaka 17 y'amavuko, akaba akomoka hitwa Cyegera muri sheferi ya Buhumba muri teritwari ya Nyiragongo. Undi yitwa Biryamunsi Valente nawe w'imyaka 17 y'amavuko ukomoka mu gace kamwe na mugenzi we. Icyari kibazanye mu Rwanda ntikigeze gitangazwa. Umwe muri aba banyekongo barashwe yarashwe mu mugongo ndetse mugenzi we nawe araswa akaboko. Uyu bita Biryamunsi nyuma yo kuraswa yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Bugeshi, naho Kabange Nepo ajyanwa kuvurirwa ku bitaro bya Gisenyi. Ku rundi ruhande isasu rikomeje kuvuza ubuhuha hagati y'umutwe wa M23 na FARDC. Imirwano yabaye kuri uyu wa gatandatu yakomeje kugenda ikomera hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC nyuma y'umunsi w'ejo ukaba nawe wararanzwe n'imirwano ndetse no kurasana gukomeye hagati y'izi mpande zombi. Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter yatangaje ko imirwano yatangiye saa 12:35 z'iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu, aho yagize ati ihuriro ryasubukuye ibitero ku birindiro bya M23 no mu midugudu ituwemo n'abaturage mu bice bya Mushaki na Kingi na Marehe rikoresheje ibifaru ndetse n'imizinga. Ubu ni ubushotoranyi nanone bugaragarira buri wese. Bertrand Bisimwa ku manywa y'ejo ku wa gatanu yari yatangaje ko ingabo za Kongo nabo bakorana bari kurasa ku birindiro by'umutwe wa M23 ndetse n'uduce dutuwe n'abaturage benshi bifashishije indege z'intambara ndetse na za kajugujugu. Ibirindiro bya M23 ngo byiriwe biraswa ku munsi w'ejo n'ibyo mu duce twa Mushaki, Negenero, Nkingo, twose turi hafi y'umujyi wa Sake muri teritwari ya Masisi. Ni umujyi bivugwa ko M23 imaze igihe igerageza gufata, gusa bikaba ngombwa ko isubizwa inyuma n'ingabo za Kongo. Amakuru cyokoza avuga ko imirwano y'ejo yasize umutwe wa M23 yigaruriye uduce twa Nyamitaba, Nyakariba, Kanyatsi na Kanzenze twose two muri Masisi. Mai Mai ya Kutumba nayo yinjiye mu ntambara ya FARDC n'umutwe wa M23. Inyeshyamba zo mu mutwe wa Mai Mai ya Kutumba, umutwe wakoreraga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, zamaze guhabwa ibikoresho mbere yo kwinjira mu ntambara ya FARDC n'umutwe wa M23. Hagaragaye amashusho perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yashyize kuri Twitter ye yerekana aba barwanyi ba Yakutumba bamaze guhabwa ibikoresho birimo impuzankano z'igisirikare cya Kongo n'imbunda ndetse n'amasasu menshi. Muri aya mashusho bagaragara bari ku nkombe y'ikiyaga cya Kivu muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bitegura gufata
gufata ubwato bakerekeza mu mujyi wa Goma, aho bagomba kugera bagahita bajya gufatanya na FARDC mu mirwano ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ni imirwano kuri ubu ikomeje kujya mbere mu bice bitandukanye bya teritwari ya Masisi. Bertrand Bisimwa mu butumwa bwe yavuze ko kuba leta ya Kongo yamaze kwinjiza Mai Mai mu mirwano yayo n'umutwe wa M23 ari ikindi kimenyetso gishimangira imikoranire ya Kinshasa n'imwe mu mitwe yitwaje intwaro. Yunzemo akomeza agira ati ni ingenzi kumenya ko ubufasha bwose umuryango mpuzamahanga uha guverinoma ya Kinshasa muri iyi ntambara ari ubufasha ku mitwe yitwaje intwaro. Inyeshyamba za Yakutumba zinjijwe muri iyi ntambara nyuma y'iminsi mike Minisitiri wa Kongo ushinzwe amashuri yisumbuye ndetse n'aya kaminuza Muhindo Nzagi Butondo abwiye itangazamakuru ko guverinoma y'iki gihugu cye yamaze gufata icyemezo cyo gukorana n'imitwe y'inyeshyamba mu rwego rwo guhangana n'umutwe wa M23. Minisitiri Muhindo Nzagi yemereye itangazamakuru ko imitwe yitwaje intwaro mishya Kongo yafashe icyemezo cyo kwitabaza yari irimo ikorerwa ubukangurambaga nk'inkeragutabara zigomba guhabwa ibikoresho mu buryo bumwe n'abasirikare ba Kongo bari muri FARDC. Yakomeje agira ati aba ni inkeragutabara mu gihe igihugu cyacu kigabweho igitero nk'uko bimeze uyu munsi bagomba gushyirwa mu buzima bumwe nk'abandi basirikare bari ku rugamba. Ntabwo twakizera ko tuzakomeza kurindwa n'abandi. Muri guverinoma ntitugishaka ko abantu bavuga ko turi kwitabaza ingabo z'ahandi. Ntabwo bazitwa ingabo zaturutse ahandi mu gihe bari kurinda igihugu cyabo n'abantu bakunda igihugu cyabo by'ukuri. Minisitiri Muhindo Nzagi yavuze ko umushinga w'itegeko ryo kwitabaza imitwe yitwaje intwaro mu rugamba FARDC ihanganyemo n'umutwe wa M23 guverinoma ya Kongo yawugejejweho na Minisitiri w'Ingabo Gilbert Kabanda mbere yo guhabwa umugisha na guverinoma y'i Kinshasa. Yashimangiye ko bari abarwanyi bahawe izina rya Wazelondo bisobanuye urubyiruko rukunda igihugu bakwiye kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Yunzemo agira ati tugomba kwibagirwa ko umunsi umwe bigeze kurasa ku gisirikare cya Kongo kubera ko muri iki gihe umwanzi tumuhuriyeho. Mai Mai Yakutumba yiyongereye ku yindi mitwe isanzwe ikorana n'ingabo za Kongo nka FDLR, Nyatura, EPCLS na Pareko NDCR na Mai Mai ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ngayo nguko rero aya ni amakuru akomeje kugenda aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera bityo ukajya ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.